Reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe dukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwacu rwa Burundi Yacu Updates. Ni amakuru agezweho muri kano kanya. Turi tariki 3 z'ukwezi kwa munani 2025, turi nimugoroba. Rero niba usanzwe ukurikira amakuru yacu ariko ukaba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru tubagezaho umunsi ku wundi mu bambere. Ntago bigoye rero nukureba hasi gato iyi video urimo kureba, urabona akajambo subscribe gakandeho utegerezeho gatoya, urabona akamenyetso kameze nk'inzogera nako gakandeho kugira ngo ujye dukurikira umunsi ku wundi. Rero hari amakuru amenyekanye muri kano kanya yanditswe ku binyamakuru bikomeye cyane hano ku mugabane wa Afurika ndetse no hanze ya Afurika. Tugendeye ku makuru yanditswe kuri thegreatlakeseyes.com, ni ikinyamakuru gikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Si icyo kinyamakuru gusa, ahubwo hari n'ikintu none cyitwa mediacongo.net, si cyo gusa, Al Jazeera ndetse na The Guardian ni ibinyamakuru bikomeye byandikira muri Afurika. Ibi binyamakuru rero byamaze gushyiraho amakuru akomeye cyane avuga ko ambasaderi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Burundi kuri ubu ngubu ashobora no kwicwa, haraburaho rwose gato. Ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu biteye ubwoba. Kuri aya makuru turaje tuyagarukeho gatanu kuri gatanu, tukubwira ukuntu yoherejwe mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igitaraganya. Tukubwira ukuntu yakodesherejwe indege ya private cyangwa se private jet yo kugira ngo imugeze Kinshasa mu buryo bwihuse. Wese yabazira iki? Ese haraho yabahuriye na dossier yuko M23 yatangiye kwinjirira abasirikare ba RDC. Nabwo turabikomozaho kugira ngo tukubwire ukuntu nyine bihuye na FDLR uburyo irimo gutorezwa muri Repubulika irimo gutorezwa mu Burundi. Rero turaje tubihuzahuze, uraza guhita usobanukirwa byinshi ku makuru arimo kugenda atangazwa kuri ubu ngubu. Rero hari indi nkuru yamaze gusohoka ivuga ko burya muri bantu bishwe bagera kuri 50 hakabeshyerwa ADF. Kuri ubu ngubu birimo kuvuga ko MONUSCO yabifitemo akaboko gakomeye cyane. Turaje tugaruke nanone ku basirikare bagera ku 8 bamaze koherezwa na leta y'Ububirigi kugira ngo baze gutoza abasirikare bashyashya ba FARDC cyangwa se n'indi mitwe ifasha FARDC kurwanya M23 kugira ngo nibura ize ikureho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibi byose turaje tubigarukeho gatanu kuri gatanu. Nujye kure rero kugira ngo usobanukirwe byinshi birimo biragenda bitangazwa kuri ubu ngubu. Rero nk'uko tumaze kubigarukaho gatanu kuri gatanu, turaje tubabwire iby'abo basirikare boherejwe n'Ububirigi bakaza gutoza abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intego nta yindi ni gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibi ngibi nabyo turabihuza nanone no kuba u Rwanda rwaraciye umubano n'igihugu cy'Ububirigi. Nanone tubihuze n'inama ya G20. Ni murabizi neza ko ari ibihugu 20 biba bikize ku isi. Rero ni inama y'ubukungu na za banki yabaye ibera i Cape Town muri Afurika y'Epfo. Rero ibi byose turaje tubihuzahuze, ndabizi nezera 100% ko uri buze gusobanukirwa. Rero ese nyuma yuko iyi nama ya G20 ariko igendanye n'imari ndetse na za banki ibaye, byagenze gute mu by'ukuri? Niki cyatumye baterana? Ese bagarutse kuki ku Rwanda? Ese kuki u Rwanda barushyize mu majwi mu gihe rutari muri G20 cyangwa se rutakabaye rurimo kubarizwa muri ayo makuru? Byose rero turifuza kubigarukaho gatanu kuri gatanu. Wowe ntujye kure, wowe dushyigikire, kanda subscribe, ukande like cyangwa se utange igitekerezo cyawe kugira ngo tugende tukubwira gatanu kuri gatanu amakuru arimo kugenda atangazwa. Amayobera ku kibazo cya Willy Murumba na ambasaderi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Burundi arimo kwiyongera, aho uyu mudiplomate yahamagajwe i Kinshasa kugira ngo asobanure amakuru ku bufatanye hagati y'abakozi bamwe na bamwe ba ambasade ndetse na AFC M23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo, umutwe wa politiki na gisirikare ubu ngubu urimo gufasha cyangwa se urimo kugenzura ibice binini cyane byo mu burasirazuba bwa Kongo. Abayobozi babiri muri ambasade ya RDC mu Burundi
baregwa ibi birego batawe muri yombi kandi boherezwa igitaraganya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo i Kinshasa mu ntangiriro z'iki cyumweru. I Kinshasa n'ubundi bagiye bajyanywe mu ndege idasanzwe yakodeshejwe na guverinoma ya RDC. Kugeza ubu ngubu rero barafunzwe kandi bari guhatwa ibibazo na serivisi ya ANR, ni ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza, ndetse na DEMIAP ni iperereza rya gisirikare ryo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nk'uko rero amakuru agera kuri SOS Media Burundi abitangaza, nyuma yo kubazwa n'abayobozi be, ambasaderi yagerageje gusubira mu mwanya we wo gusubira n'ubundi kuyobora mu Burundi, kuba ambasaderi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu Burundi, n'ubundi muri kariya gace k'Ibujumbura, ni umurwa mukuru w'ubukungu w'u Burundi. Icyakora ngo kugaruka kwe byabujijwe n'abayobozi ba Kongo, barabihagaritse. Rero bategetse ko uyu mugabo aguma i Kinshasa. Rero biravugwa ko uko bigenda kose ashobora kuba agifunzwe. Rero abakoresha imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye kuri ubu ngubu batangiye gukwirakwiza amagambo cyangwa se gushyira amakuru hanze ko uyu mugabo ashobora kuba yarafunzwe cyangwa se ashobora kuba yaranagiriwe nabi, kubera yuko nta makuru na make arimo gusohoka uretse kuba baravuze ko yagumye muri Kinshasa aho gusubira mu mirimo ye. Rero ese byagenze gute? Babahoye iki? Ni ukubera iki babafashe? Twababwiye ko hari ahantu bihuriye na AFC, ni Alliance Fleuve Congo. Kuri ubu ngubu harimo Twirwaneho ndetse na M23. Rero ibi byose mu minsi ishize byavuzwe ko, uretse ko atari mu minsi ishize, n'ubu ngubu niko bimeze. Mu Burundi harimo gutorezwa FDLR, harimo gutorezwa abasirikare ba FRDC kugira ngo bitegure intambara yo kuza gufasha abasirikare bari ku rugamba, bagarura inyuma abasirikare mu 23 bave mu bice bafashe, bagaruke bave mu bice bafashe, byongere byigarurirwe na leta ya Kongo. Rero ibyo ngibyo kugira ngo babigereho ntabwo byaboroheye. Icyo bashatse gukora kugira ngo babigereho nuko bagomba gutoreza abasirikare mu Burundi benshi aba FDLR ndetse na Wazalendo na FRDC, kugira ngo nibura bagire imbaraga zo kuza gukuraho igisirikare cya AFC M23. Mwana bibonye ko mu minsi ishize rwose abakoze akazi gakomeye cyane. M23 bayisubije inyuma mu bice bigiye bitandukanye. Rero nyuma y'uko M23 itangiye kwegeranya ibitwaro byinshi ikabyegereza hafi ya Pinga, dore ko yari irimo gutegura kuhatera. Rero abasirikare barimo gutorezwa mu Burundi, bamwe boherejwe muri kariya gace kugira ngo bakumire igisirikare cya M23 kuba cyajya gutera kariya gace ka Pinga. Rero ni ibintu byafashe iyindi ntera, ni ibintu byavuzwe cyane, bavuga ko nyuma y'uko habayeho n'ubundi icyo kibazo, kugira ngo bahamagaze uyu ambasaderi ndetse n'abandi bayobozi bakoranaga bakabohereza mu ndege iri private cyangwa se iri privé. Biravugwa ko aba M23 baciye kuri bano bayobozi kugira ngo babahe ibyangombwa, kugira ngo babashe kwinjira muri kiriya gihugu. Bavuge ko ari aba RDC, bavuge ko ari abamambure b'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Rero bashakira ibyangombwa, babe ibyangombwa nk'abaturage baho. Ibi rero birimo birakekwa, bavuga ko ari cyo bano ambasaderi ari cyo yaba yazize. Urumva hari aba M23 kuri ubu ngubu bamaze kwinjira mu Burundi kugira ngo bajye gukumira ikibazo aho kiri, bagihagarike. Urumva rero ko aho yenda kose niho bisa nkaho bihuriye, dore ko mu minsi ishize abasirikare ba FDLR barimo gutorezwa mu Burundi bari bavuze ko hari umucengezi wabinjiyemo, hari umwanzi wabinjiyemo, gusa bari bamufashe, nubwo bavuze ko bazamutangaza nyuma y'ibyumweru 2. Kuri ubu ngubu abantu benshi akaba ari byo bategereje. Rero reka dukomeze tubitega amaso tumenye ese bimeze gute. Rero nyuma y'aya makuru yose twababwiye ko Ububiligi
bwafashe umwanzuro noneho wo gusebya u Rwanda, barujyana mu bihugu bigiye bitandukanye bababwira ukuntu u Rwanda ari rubi, u Rwanda rufite ubuyobozi bubi. Rero ibi ngibi noneho byanabaye mu nama yabereye i Cape Town muri Afurika y'Epfo. Rero ibi ngibi n'ubundi byatumye habaho kuba Ububiligi noneho bwohereza abasirikare bagera ku 8 kuza gutoza abasirikare bashyashya bagomba guhangana na M23. Bamara kuyitsinda ngo bagahita bahindukirira u Rwanda, kuko ariwo mugambi bafite. No kuvuga ngo Ububiligi burimo burohereza abasirikare bo gufasha abakomanda bakomeye bo gufasha gutoza abasirikare no kujya ku murongo w'urugamba bakarwanya M23 bayirangiza, kubera ko bazaba batsinze urugamba rwo kuba M23 izaba ivuyemo, habe hasigaye Uburundi, FDLR ndetse na Congo. Kandi ibyo bihugu uko ari bitatu byose, uko ari bibiri n'umutwe FDLR, byose birasa nkaho bibangamiwe n'iriya ntambara M23 kugira ngo baze gutera u Rwanda. Ibi rero Ububiligi burimo kubibafashamo kubera yuko u Rwanda rwamaze guca umubano n'iki gihugu. Ibintu rero byamaze gufata iyindi ntera ku bakurikiranira hafi politiki nyafurika, politiki y'Iburasirazuba muri East African Community, cyangwa se bakurikiranira hafi mu karere k'ibiyaga bigari. Ibi byose rero byamaze gushyirwaho akabazo bigendeye ku makuru arimo gutangwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye nk'uko twababwiye: The Guardian, Associated Press, Independent, Al Jazeera n'ibindi byinshi byandikira muri Congo. Kuri ubu ngubu byamaze kuvuga ko M23 yamaze kunyomoza Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wo muri cya gihugu n'ubundi cy'Ububiligi, wavuze ko nta basirikare leta yohereje muri RDC. Rero M23 yo yavuze ko yamaze kwicamo abasirikare bagera muri 3 bari bagiye ku murongo w'urugamba. Rero babasanganye ibyangombwa byo mu Bubiligi, kubera uko n'ubundi n'abazungu. Birumvikana turakomeza dukurikirane iby'aya makuru kugira ngo tuyabagezeho mu buryo burambuye. Nyuma y'igitero rero simusiga giherutse kugabwa na ADF ahitwa Ikomanda, video ishinja MONUSCO kuba yaragize uruhare muri ubwo bwicanyi yahise ikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, itera urujijo n'impungenge mu baturage. Umuyobozi w'umusirikare wa teritwari ya Irumu mu ntara ya Ituri, Colonel Silo Simba Bunga Jean, yamaganye ibi birego avuga ko bidafite ishingiro, ahakana yivuye inyuma uruhare rw'ubutumwa bwa Loni muri aya mahano. Kubwa Colonel Nsimba, iyi video mbi yakozwe n'abantu bagambiriye nabi nk'uko tubikesha mediacongo.net. nibo rero basa nkaho banyomoje ibyamakuru. Yagaragaje ibingibi agira ati iyi ni copy paste yaturutse mu banzi b'amahoro bashaka guhimbira urujijo cyangwa se guhindura amakuru yari yagizweho, kuko byavuzwe ko ari ADF yateye ikica bari abantu. Rero bikaba byatangiye guhindukira kuri MONUSCO ndetse n'abasirikare ba FRDC ko baba baragize uruhare mu bwicanyi bwabaye. Rero bikongera bikavuga ko ADF ariyo yaba yatanze iyi video kugira ngo itangire gukwirakwizwa, ariko hakoreshejwe abayoboke cyangwa se abakurikiranira hafi amakuru ya ADF n'ubundi n'ibikorwa byabo bya buri munsi. Rero turakomeza dukurikiranire ibyamakuru. Reka tube tugusezeho gatoya, tube tugutegurira yandi. Wowe nta kindi tugusaba, kora subscribe.